Ndini kuma bore ni batarite akariba Meru batika thurano ni siasa cia mirandi ya wakibwa State Lodge na Kenny Kiandege mwitone Joankunga bakari atongeria baba ugete mirandi eje ibatere kwarirwa siasa itegwekirwa kireo kienda antuba menyauma bungwa oriu ni batarite siasa kwebukana siasa cia mpatho na gutumira thiri Gaki Mutegi hari na ichi na nzira inkinyaniru Warira rwaria rwigio wako wa Kenny Kiandege kaunti ya Meru rukwarirwa wa ntugo atongoria ba makanisa bakuromba Meru bethero beno kiri na thire na ngwataniro nkurukia atongoria ba kuromba nkinya siasa bakara kuringa siasa baringe ciacira ciena thire nditiko kamataga kora nkari nchiao twina mount mathi na mbere turaria muno makonie airstrip ya Meru na makonie state lodge ila kwa bara Meru ndengenda kuromba Meru ndemere ni wega antu mekalenthi antu magwatanire na antu mari na mugambo omwe gutige antu matie kugaukana nontori antu malagaukana ni Meru yetu ilagaukana na ni Kenya ilagaukana ona siasa metu monthe ni mambiritie wa muntu kwiunga na nguni ciawe makitharikagira makanitha na makiboraga ngari cia mara mangi ontoru te mwega tatio tore akristo ni turagwo kondemu muno nonto te wega antu kurwa na te wega antu kuthukanagiria ngari na te wega antu kuganaga mabiga na antu mwikire ayuthi amona akuru kwithirwa bari mustarini wa mbere kiri gukumia mwathani itu kwenda muno ka ana betu bachoka kana batu turi ayuthi tuchoka kanisene turomba Murungu muno nikenda kirundu wa mundu nkoma atikone kanya akuja gutwangaratania ndene uturo bwetu magita jama maingi atu gutegera mitandao yetu ni gutwangaratania ne yatwike na njira iri itiagirite indi riria batu tugateka mwathani nawe no gatwerekithia na njira ciagirite na atonerie na aria mantu jetu na mawega jetu jari pou iromba riakwa ndi Reverend Omwithi inkuromba ayuthi bonthe ntere menya nthiguru neji ona kinya barabanki bagutukurira baba gweto milenio itukuromba mwathani ete na mbere akitukuraia. Ningetaka kuongelesha hata wazee they are the pillars of the family, na wakati mko uko kwa doa zenu ningetaka mupate nguvu na mjue Mungu ako pamoja na nyinyi, msimame vizuri sana kwa hizo doa, ni kwa sababu nyinyi ndiye the prophet of that family and God has trusted you with those souls that you have in your family. Gen Zs wale wenye wako pale nje ambao bado wamtumikii Mungu wanasemanga waliacha kanisa lakini hawakumwacha Mungu. Mungu anasema tujitolee kwa kila jambo, ndo pia yeye atatukumbuka ile time tumekosa na pia time tuko nayo. Kuma gishugo mbunge kya Bore ngiripotera wero weekend ni ukambitaga Gaki Mutegi.